Tine Kike Đukić gostovala je kod Jovane Jeremić. Ona je u svojoj bolnoj ispovesti otkrila detalje ćerkine smrti, kao i sumnje koje je izrazila po pitanju zaključka da je Kika izvršila samoubistvo. Ona je istakla da postoji niz nelogičnosti, kao i da su Kikina drugarica i inspektor sve vreme lagali porodicu i dodala da sumnja da je drugarica kriva za smrt mlade youtuberke, prenosi Kurir. Ona je također otkrila da je u Kikinom telu pronađena MDMA koju, prema njenim rečima, nikada nije konzumirala. Nataša kaže da neće dozvoliti da Kikina drugarica prođe nekažnjeno u ovom slučaju i za sam kraj je dodala da sumnja da je njenoj ćerki neko namerno dao drogu, a sve dokaze uklonio. Kika je od malena imala problem sa gutanjem tableta. Da bi popila Bensendin, morala je da popije bar pola litra vode. Jedino toj drugarici što mogu da zahvalim što je rekla da pored Kike nije bila ni čaša ni flaša. Postoji mogućnost da je neko bio u stanu i da joj je dao po principu popi smirit ćete i da je onda odneo flašu zbog otisaka, zaključuje Kika.